Kuno Parlong Pitip ni em baka soka Meghalaya kalau penmi ya Chief Minister Championship Challenge ben ai jeng kesan ni nong sengkam la dia jong ka jela ki badan ni kam ki paper bakir pang bat ban penya khmat ya ki kam la ni ya kino ki badang susdang sengkam la dia te kan ni ka challenge kan kesan ya ki ha kino jeng e ki baki ya syam ban ni ram ban penya ban pen ki ka kam jong ki da ka ba ai la ya ki ban ni sementa ha ka program ka ba khandai banai bala penya da ka prime ki baki khot ka prime incubation program Kajing mentai bagi kusnam. Kajing kersan lang bagi keran kwa arlak tengka nak bentaki arsan ngut kwa sakmat kwa silak tengka nak bentaki arsan ngut kwa sedian. Sertifikat lang bagi Sarkar Meghalaya wa ke IIM Kolkata Innovation Park. Kajing penyoluti wa kajing hikai nak benta semen daki bro kiwa benia wa kiwa tip ya kakam. Jengkai waki training wati kena man la kapor weto hakwa penko ya kikam ke prime yirap ku i ke kam pisah pilain hakwa i ki kenjagran ki lun wat ba ke poisa o sedang i ukhi ukhan ke prime yirap ku i wo penyo i ki yaw ki hat ha po ke jela wat sebar ke jela ke prime em go ke office krek kam yong ka ke wom em ka miusu hawan i ginu kenja training em gele ka sentar yong ka hapo shlong wa haturah Kajengirap hakar kom ban songi kimar ban penyat yo yiki bat ban kring pat ba e kimar ke bangi penmi hi nang tang la yo ru ke jengkersan ka bai dei bat ki an ki kanon kom ke GST ka fasai bat ki wei ru de kajeng pau koman hakilat pathai khobor rengkat kajeng penyat so bat ki kalat ban yatrai ban so lang bat ki wei pat ginang sengkam jong ka jela kalat ban yasi menta ha kajeng le bisit shabar jong ka jela khnang begina ba kham susu khamba hang menjadi bat kajing seng kam lajong kisan pugut laga to hendet ki bemsim lajit sega to pipi ki yo ya galat buni orung ha ka free incubation hadin kajing pej benia Kita apply ke ni kedai ki ban long ki belarang ba kedai ki nong saw senang pura jang kari dia kedai ban long ki nong saw senang jong ke jala Meghalaya Kidai bandan ya ka kam la jong apok ka jela bat kidai ban pen i ya ka jing mi na ka kam ba ki tre kimar bat kerukom tre ki jong ki kidai ban long kham pher bat kerpang bat ka bala bangwan ra ru kilat yok kam yok jam hapok ka jela lada kinong apply kidai ki badon lupa ka kam la jong kadai bandan la kumnu klem palat ya ka handriusnan Ti sengih kam la jong ka ba pher ba ka ba kirpang ba pen kiwi la dia ba ya ka jela Meghalaya. Tinai apsu ba tap no menta link ba ka website www.primemeghalaya.com/cmecc ba ka po ban tap ya ka application kan kut ha ka khatsan trik unai lur ajar pulai. Ya don menta ha ka incubation program jong ka prime ban ngin kirsan ya phi ban pen kiwi ka kam jong phi sa ka wai pat ka sinjam. Kinong elam garib hoi dorbar hak arpu artrek unailar arhajar arpulai kilalit ban pedang burom yu officer MCS Uraja Brahma ubalawan ban shimti biang ya kakam ban syakri ya ke distrik ribhoi kumu additional deputy commissioner ke distrik bat kumjuru kumu project director ke DRDA. Kinong elam garib hoi dorbar ha ke jinglam khamat uba arbi syadap kumu presiden lambat kiwe dikhot kila pedang burom yu Raja Brahma hak office trekam jong u da ka bai peliu jingmut ru kumno bane trailang ha ka kenti na ka bentaman kentiau ya ki kam penroi ha ka distrik la ban kedau bo Raja Brahma u balawan man syakri teng ha ka distrik kum u block development officer kum sning CNRD block bat kum jo kum border magistrate u de officer u bulan ka benta ka bakrau ha ka ban syakri ha ka distrik kamtam ya ki shnong kaput bat kamtam ikin hon baper na do ki sengerap dala dia bat ki wei Habakran hadian kejing penyang buram uba arbi syadap kumunong elam karib hoi dorbar ulapan pau kejing kemen bat kejing sungu ek Sarkar jela kebela ibet ban pak biang ya uniu officer banwan pai biang syang nek distrik da kejing angnut ba uniu officer unang la ban trekam kham ba syo na kebenta kejing bha jong kipat ba jong nek distrik uri thoru bah kejing kendo na kaliang karib hoi dorbar kabapet ya kabahagamiat jong kipat ba ke distrik kilayo benekran kumno banangla benwara iki kampen roy hakisnong kitau ke distrik laban rabru bahagani keje kendo badu Raja Brahma nagaliang garib hoi dorbar kelabu ru kejeng kerpat lengbau nu officer bonshim kiano marmar bantuklar lem bat kibor badipet jong ke distrik ha kaban la ban penmi no ya result jong ka district selection committee ya kabenta ki pos baper ki balalat ha ke distrik
But ulong officer ubah ni dan bentah babun hagi kam ki babah ki bawa jigarap aga border bat hagi jigarap ki kam skim menunjuk ya bawa wan jajan ni kum kari boidor bar ni sokon kam iban tempat usuh yu te haga juga porru ni suatu bau deu member secretary jong ka DSC apo jong ka district jongi agi senam ki balalai ban mentaru usabat biang ya kena rujuk ke pos dan nomor bagi dan ki kam sateng ki bangilaya kenduk yu agi ki haunu senam mo baladap na ka mentar ki pos dan apo jong ka DSC apo jong ka district tinggi kuat banwan banyasir banyasai batu lagi ki pos ki baladap ban khali interview lano punai bakin pelai ya ka besok jadi kita dah melawan banyak kenduk, but nilayo jadi China bahaya ke result juga DSC, jong itu kalau dia lah kemudian lah akhirnya pun pelaj hapo yang naik Desember tahun 19 mulai, but ngingit sekarang bah lembah kan jingwan jongi hakan step ni lah kenduk yu bah pun hampir ia gini samla kepada hapo jong ke distrik jongi. Ya kata dia ya ke bapas wakil yang menurut imong mana bapas wakil tang Indre di ban wan ki ba job lane ki bala ban poi sya ka jing job lane ban yo ya kita kapus di bala penang kin long hitang nak bangka ki samla ki badan pon distrik di kata gamat di ban wan step dia pun ka di bodol bar ni ban paulu jing semua keman bagi official jumi ya poi lang ni step pada dia jing pun kam di kayawan kena ngingit sekan balong ba kan kejungwan jungi akan step kan long kejementoi nak kun somla buat kambat jam apa jung distrik kan long kejementoi nak mesti snong di tau nama blok officer ubah juara ya skim babun ba kamta menta ulabat project director yang kerja apa distrik kita di kam di wan step